ایرو لروج آوای کردستان شین هبو گری هبو لقامشلو لحسکه لدیریکا حمک و کوبانی 29 اندام آسایش کد بمباران کرنا اکادمی آسایش کوچران تاندا لهریما دیریک جان خوش دست دابون به مراسم مزن و گرسایی هاتن و شرطن دوان دناوا وان دا 7 اندام آسایشش قامشلو تربسپی و تل حمیس بون او 7 اندام آسایش لگورستان قامشلو گند دگره گندکی تربسپیه و لتل حمیس هاتن و شرطن اف دیمنجی ین مراسم لگورستان شهید دلیل صاروخانن لباجار قامشلو هر وحد ده اندام آسایش کد و بمباران کرنه ده جیان خوش دست دابون لو بشتربونه که گرسی لدیری که هاتنه و شارتن او کس جدیری که حمکو بون جنازه انوان ده اندام آسایش لگورستان خبات دیریک و لگورستان عقاب الاسود آت الكوچر هاتن و شارتن ابجی دیمن انوانن دیمن تایبت مرا هاتنه لکوبانی شین هاتیه گریدان خلک کوبانی جی لگورستان شهید دجله کون بون اف دیمن کوبانی نه لور هر دو اندام آسایش اورهان محو علی و علی عثمان هاتنه بن آخکرن هاتنه و شارتن لکوبانی بحزاران کس هر وهاج من بج سرین و عن عیسی ده مراسم و شارتنه وان هر دو اندام آسایش ده ده مراسم وان دا بشتار بون او جی ده ناوا 29 کسان دا بون که ترکیه ده بمباران خوده ل اکادمی کوچراتان یا آسایش لدجی ماده نشبر جیان خوش دست دا بون دو کس جه کوبانی بون اف جی مراسم و شارتن وان هر دو کسانه لباجار کوبانی لحسه که جی بگمان جبو 10 اندام آسایشی این که دوی ایرشه دا جان خوش دست دابون لورجی به مراسم هاتنه و شارتن او اندام آسایش جه نفچین عریشه هول و تلبراک و هر وها باجار حسه که بون در منوان لگورستان دجوار شهید دجوار گورستان شهیدان آشداده و لگورستان تل حمیس هاتنه و شارتن افجی او دیمنه باجار حسکه روج آوای کردستانیه جنازه ده اندامن هزن سوریا دموکراتیک و اسایش ریوبریا خسر بوجبر ایریشن داوی این ترکیه جان خواج دزدابون جعالیه هزاران نشتجی نافچه لگورستان گنده داودیه با آخیتین سپارتن جه هوا اکادمی هات قصفاندن تکس نشو از هر چیز آوی که چون مراش جنازه محوال بیندار درخستن بدف شهید درخست من نک بیندار درخست جدروا و ام جهات مراش جنازه خو مدرسه خو آنی مستشفی روزانه جوتمه فروکین شر ان ترکیه اکادمیا اسایش ریوبریا خسر لدیریکا حمکو گروبون آرمانج ده انجام ده 29 اندام اسایشا دیجی ماده هشبر جان خواج دز دابونو 28 اندام دنجی بریندار ببون الشهيد احمد الخضر الشهيد خوي أبيش نيرو وندها ون صدي صالايا بس إيه ما هم هر أبناء المدفقري المدفقر قبل أمش خورا هناك مقاددش كسي هناك أخو تحالف وأمريكا ونزع شبل أول كم ببنيك باور مكهر تشتي خو أمي بسطين وأمي شيء تجمع جاري بسر خو فقري لگور ریوبریا خسر جسبها بین شما بوری بين جوتمه وحتى إفارا سيشمي ده جوتمه
هێزن ترکێ 224 پێگەهێن ژێرخانە پەترۆلێ سنترالên ئەلکتریک و ئاوێ دبستان و نەخۆشخانە کارگەه و بارەگەهێن سەربازی کردنە ئارمانج لە ئەنجامدا 45 کەسان جانێ خۆش دەستدانە هەروەها زیدەی 100 ملیۆن دۆلار زیان گەهانە سەکتۆرێن سۆتەمەنی و خزمەتگوزاریە لە ڕۆژئاوای کوردستانê لۆلۆخان ڕووداو فرماندار گشتی هێزên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdî li ser daxuyaniyên Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan tweetek yan jî Xek belav kir ji ber ku niha navê wê Xe berê tweet bûye Twitter bûye hûn dibînin dibêje Mezlûm Ebdî dibêje Erdogan diyar dike ku qutkirina avê kehrebê rê û rûxandina jêrxane mizgeft û dibistanan komkujî ye lê hikûmeta wî bi xwe li Bakurê Rojhilatê Sûrî bi wê komkujiyê radibe. Mezlûm Ebdî tweeta xwe de eşkere kir ku dagîrkariya Tirkiye rojane komkujî û sucên şer dike. Di vê operasyona ezmaniya Tirkiyeyê wêstgehên elektrîkê, avê, armancên serekeyên êrişên balafirên şer yên Tirkiye bûn. Çi balafirên şer, çi jî dron. Bi vî awayî, yanî li hemberî van tiştê ku çêbûne, hevserokê desteya têkiliyên derve ya rêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd dibêje tenê di 5 rojan da neh wêstgehên elektrîk yanî meheteyê kerebê 8 meheteyên avê hatine têkdan vê yekê jî bandoreke gelekî zêde li ser welatiyan kiriye yanî rewşa wan xerabtir kiriye. Beşekî ji navçeyan dibêje rastî êrişên hatine bi temamî li ser wan navçeyên ku Tirkiye êriş kiriye hem kehrebe qut bûye hem jî av qut bûye. Wêzgehên elektrîk û avê li Rojavayê Kurdistanê ji nav armancên sereke yên êrişê balafirên şer ên Tirkiye bûn. Duarê elektrîk û avê de hevserokê desteya têkiliyên derve ya rêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd ragihandibû ku 5 rojan de neh wêzgehên elektrîkê di êrişên Tirkiyeyê hatine têkdan û 8 wêzgehên avê jî duan êrişan de hatine têkdan. Lê tîmên teknîkî yên çakkirinê hin wêzgehên av û elektrîkê çak kirine û karîna av û elektrîkê ji bo hin navçeyan vegerînin. Piştî êrişên dewleta Tirk gelek zirar û ziyan giha milat kehreba hat birîn, av jî di encamê de hat birîn. Lê hêdî hêdî rêveberiya Xweser hewldanên xwe dike û wan pirsgirêkan çareser dike li bajarê Tirkspiyê. Ew pirsgirêka elektrîkê hêdî hêdî hat çareserkirin. Her wiha li deverên din jî wek herêma Aliya, wek herêma Sincexê av jî bû yekê vegirêdayî hêdî hêdî vedikara. Rastî li herêmên din jî hewldan berdewam in ku ev pirsgirêk werin çareserkirin. Çavkaniyekê ji navçeya Aliyan ya Serbdêrikê ve ştora medyayî ya Rûdawê re eşkere kir ku piştî yekemîn êrişên Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê ku roja 5 Cotmehê dest pê kirbûn, tîmên çakkirinê roja 7 mehê ji demjimêr 6 sibihê ve dest bi karên çakkirina wêzgehên ziyandîtî kiribûn. Roja 6 Cotmehê balafirên şer ên Tirkiye çendîn caran wêzgeha Swêdiyê li başûrê Dêrikê bombebaran kiribûn û birêjeya ji sedî 8 ew wêran kiribûn. Encamê de elektrîk li ser tevahiya navçeya Rojhilatê Qamişlo û heta sînorê başûr û Bakurê Kurdistanê hatibû birîn. Hüseyn Umer, Rûdaw. Hesedê ragihand ku li Tiltemir wan êrişî du bargehên artêşa Tirkiye kirine 7 serbazên Tirk û çekdarên opozisyona Sûriyê kuştine. Li gorî wê di wan êrişan da 4 serbazên Tirkiye û 3 çekdar hatine kuştin û hejmarek birîndar bûne. Hesedê dibêje di çend rojên derbasbûyî de şervanên wan 22 serbazên Tirk
کشتنه